Mbutu ya Azimio yugite niyo mwihoko wa rucio rwa bururi. Andu aitu tuoka kumwira atiriri uteithio wi njira na uteithio roka na njia ya Azimio. Usaidizi wako utakuja na baba na sababu mnatuelewa na natujua. Kwangu na Raila sio kasi, lakini mahitaji ya nchi yetu na ya wananchi imeandikwa kwa roho zetu na kwa timu yetu yote. Andũ akangari ni mũgũtũba kura. Mpatie baba na madha kura. Kazi ya majani tutachangia iende mbele vizuri, kahawa tutachangia zaidi, na hata maziwa tutachangia zaidi. Matigetekera kuhegeshwo kana kwihegesa kana kuhenio. Karua augite niwe ugakorwo ari maitho matu na mugambo wa gitaru kia Mount Kenya thirikari-ini ya Odinga, na thirikari hiyo ni kongerera kigina kiria thirikari cia kaunti igayagirwo. Unajua mimi nasimama na wewe hata nikiwa peke yangu, mimi natosha. Tugaga jabati ndoi dikere ugwo anyona niguo jigana no wakere ugwo anyona niguo jigana no wanegera wero otine maga nitwanyitanira kwoguo ni oya ate matharugamite bau guteka undu gaku gagathuka. Maya magithie na mbere atumia kuhetukira gikundi gia kumathira Karua na Odinga kura iratimira milioni 11 cia atumia bururi-ini nikianjiriirie kuhungura nyumba thutha wa ingi kuria muingi ugathura eri acio. Tureka door to door tia the mauta guthie rari kana rari icio mona TV ni ticio the ikinyagira andu haria mari ithe tuigatirutire umuthi tuke tucaria andu haria mari tukimaragiria tuhakikishe mweri kenda ni makaimira ku vote. Andu ni mahe Azimio tondu muthuri ucio ni ahuranite muno kuma tene, ni mundu ukoretwo akihuranira wiathi wa kuma yuthi nikio muthi uyu turahota kwaria uguo turaria guku, na ni turahoya andu mamuikirie kura mari othe tumuhe a chance tondu no yo takoretwo thiini wa thirikari. Andu aya angi othe marahoya kura ni mari kuo na ni meranire ciraniro na ikaga gukinyanira. Nguagira haha Ndenderu na ingiuga uguo andu mathi makingiraga micii gwetha kura ni ingiuga ti uru tondu bururi witu twina uhuru. Mihang'o ino iruguriirio Ndenderu kaunti-ini ya Kiambu, kaunti-ini ya Nyeri, kaunti-ini ya Murang'a, Nakuru, Kajiado na Homa Bay. Matuko ni ngũrĩrĩri na maninagwo nĩ gũkĩa, na o ũrĩa thikũ iratiroka noguo atongoria marahiũka kona ciothe cia bũrũri gũtigĩrĩra atĩ nĩ maihũrĩrĩria gĩkabũ kĩao. Martha Karua akĩũria aikia a kura makĩria ma milioni 5,700 a gĩtarũ kĩa Mount Kenya matigĩrĩre kaihũa na gaicũkũrũ kura ciothe nĩ cia Raila Odinga tariki 9 mweri wa kanana. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ Kangari kaunti-inĩ ya Murang'a, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Batoni ya Kenya Kwanza itwarite kambeni ciao Garissa, Kitui na Machakos kuria mereire aikari mibango iria mari nayo mangikoya thirikari ya kwarahura iganda na urimi kuhuthira ciringi bilioni 200 o mwaka iria thirikari yao ikaigaga keheri-ini cia gukuria honge icio. Ruto ni anyitete ogeni Mike Mbuvi Sonko ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza kuria thameire kuma kiama-inĩ kia Wiper. Jaga Wambui ena riboti ino. Kunino mathina ma mai kwarahura urimi na gukuria biashara nini kaunti cia Ikamba-ini ni mamwe ma ciraniro iria munini wa President William Ruto erire ikari icera-ini riake ria mwisho Ikamba-ini mbere ya githurano kinene gitafanio. Tunataka kuweka heshima kwa biashara ya kila mtu. Nyinyi jamaa wa bodaboda mjue ya kwamba tumesema tunaweka bilioni 50 kwa hazina ya micro small enterprise ili mama mboga na bodaboda na wale wengine wote wapate pesa wainue biashara yao na hawataitishwa security na hawatalipishwa interest. Ni sawa? Ni Mungu ni Ruto. Kapigia Ruto kura.
Sasa tumeambiwa sisi jamii ya Mkamba tutapata 20% ndani ya serikali ya William Ruto. Magikayo kiohotani maugitani mariketie kwambika mitaratara ya kugacirithia utungata wa ũgima wa mwĩrĩ mathibitarĩ-inĩ na makambĩrĩria na kunyihia marĩhi ma NHIF. Tumesema kama Kenya Kwanza, mambo ya kuuza mali yenu ndio mulipe gharama ya hospitali itakoma. Sasa tutakuwa na bima ambayo itasimamiwa na serikali. Kila Mkenya ataenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Tulikaa na William Ruto na Johnson Muthama na Dr. Alfred Mutua na viongozi wengine na tukaandikiana kwamba serikali ya UDA itatafutia watu wa Ukambani maji. Sifiwe Bwana Yesu, sifiwe! Kaunti ya Kitui maigirite tauni ya Mwingi, Mutomo Kitui ya Muhuro na tauni ya Kitui kuria Ruto oete mwiki ucio kunyita ugeni Mike Mbuvi Sonko. Vijana! Thutha wake kuma kiama kia Wiper kiria kiamũrũgamĩtie nĩguo kũhũranĩra gĩturwa gĩa kaunti ya Mombasa. Juzi wakamwambia Sonko wacha Nairobi enda Mombasa. Sonko akaenda Mombasa, wamemkoroka huko Mombasa mpaka wamemfukuza tena. Nikamwambia Sonko, wacha kuteseka, mimi ndugu yako niko. Wacha tukuje tuunde hii serikali. Kwanza ningesema pole kwa sababu nilikuwa nimepotea. Mheshimiwa Deputy President, nisamehe kwa hayo. Mimi sasa nimerudi, masiku yaliyobaki tuhakikishe wewe unakalia kiti cha State House. Nyinyi watu wetu wa Kitui muendelee kutuombea. Na muombea Kalonzo Musyoka, Mungu amguse vile amenigusa mimi nikafunguka macho. Hata huyo Kalonzo tutampatia nafasi awe katikati ya serikali yetu kwa sababu ameteseka ya kutosha. Marĩkĩire icera rĩa tauni ya Machakos na Mlolongo kiumia magĩtuma thabarĩ ya kwendia kĩoneki kĩao Vihiga, Kitale na Kakamega. I love you the great people of Kitui County. Itigarĩtie thikũ kenda gĩthurano kĩnene gĩtabanio icera rĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ikamba-inĩ maugĩte nĩmegũkorwo magĩetha kĩhonia kĩa mathĩna ma maĩ ũkũria wa wonjoria oro ũndũ ũmwe na ũrĩmi. Rĩrĩ morĩtie aikia kura makĩria ma mirioni 1.5 kuma ikamba-inĩ magĩtĩkĩra kwĩyumĩria macagũre atongoria arĩa merungu federa ya Kenya Kwanza. Ripotera Inoro TV kuma tauni ya Kitui, kaunti ya Kitui, Samuchenga. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Raila Odinga ũmũthĩ atwarire kambĩini ciake Suswa kaunti-inĩ ya Narok. Aumagarĩtio nĩ kĩheri kĩa ateti a mbũtũ ĩno. Raila erĩte aikari a Suswa makaumĩra kwa wĩingĩ kũmũikĩria kura mũthenya wa gĩthurano, akiuga nĩ akarora maũndũ ma ũrĩmi wa mahiũ, ũrigiti na gĩthomo angĩgathurwo kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩrĩa gĩtigarĩtie mĩthenya 9 tu. Kwa mlima tumesema ni Raila Amolo Odinga na tumesema Raila State House. Mimi siwezi kusimama hapa niunge Raila Amolo Odinga na mama Martha Karua nikijua naenda kupoteza kura. Siwezi. Mnasikia? Siwezi. Sama hatuwezi. Ningeta rais Lengope Kenya. We are here Suswa 5th to say the 5th president of the republic is none other than Raila Amolo Odinga. Mile ya kimasma mimi najua zaidi. Shida yenu vile vile mimi najua. Sasa nasema yule ambaye ameokoka hafundishwi injili. Sio ameokoka. Najua mambo ya maji, shida ya maji mimi najua. Shida ya mifugo najua. Tukirie oro hanini tugathie kuraihu ni tugucokereria na mangĩ maingĩ. Unataka kuwa fresh na confident siku nzima? Ongeza Downy Concentrate mwisho ukirinse nguo. Teknolojia yake speciali itazuia harufu mbaya